Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Muhammad. Ke Bahram Al-Ajam jumbut pertama kali tanda masuk dapat ke pengajian. Ke ngapun tak dengan ki pengaji. Jumbut boleh kita gelak masuk ke penggangan tembus ke pengkacir. Berarti gelak orang gelak antara ngaji. Yang tak sebut ke Atenah cuma keluar kangan masuk kangan keluar kacir. Buang boleh bikin Bahram Al-Ajam. Ngalak boleh nyamana ngalak boleh nyamana cetak kali boleh jumbut bitung kedah nengen otak pah langsung yo teglek panjenengan pas esiyom cetak gelek pas pelebu gelem tanah eko fudaki boleh lambak ki odi itu nyan cetak pernikah dapat ke pengajian ngidi ngagi ekela aku ben bedenah alhamdulillah Hirobel ni kebu orang ngaji orang makin ngidi ngagi sabak ke otegah sabak ke bedenah ledeti sangun alam akhirat di dunia sampai ke alam akhir amin Allahumma hidup dua tempat odi dua kenangan sampean tahu dia makin melolon beda odi lebih bahaya iki penikah napacan amal tibi bangse alam berdempak nomor situng alam kandungan kuning alam kandungan orang kandung tapi alam kandungan dapat ketunya keluar ketunya alam tun mate kekuburan alam berzah alam masuk ke akhirat aku alam akhir semua tebok lambuk kapi di zaman Nabi Adam aku kumpul nasitung kenangan nyaman alam sabe neng trompet deh malaikat Israfil malaikat Israfil Israfil bareng malaikat Israfil tokang nopet rom malaikat Jibril napa tugasnya pada Pak Wahyu Jibril yang membawa wahyunya Tuhan Mikail bagi rizki dan hujan la 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 Israfil semprong yang dibawa Israel tukang mencabut nyawa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wad daraji Atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami boleh Jibril yang membawa wahyunya Tuhan Mikail bagi rizki dan hujan Israfil semprong yang dibawa Israel tukang mencabut nyawa bareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah belak nyaman selawatan minta lagu lain boleh lagu anyar lagu laju anyar laju masih nggak tak tahu kemarin pohon ki anyar laju tersalah sepenting Allahumma Muhammad yuk selawatan kelun tetmu ki anan kelak oleh bismillah bi alhamdulillah ki bismillahirrahmanirrahim kantong apa yang kelak rubuni kantong apa kantong ki kantong sepesorot kantong pas ki buruh bagi Bahram Al-Ajam cumbut tanda masuk apa tak ngidingaki pengaji ya dapat entar abon ta berdua sibuk kelaban tang nengeneng king nyokel sibuk kelaban tak ngidingaki pengaji cubik kebukangan yang kuping kacir tak ngidingaki masuk kangen keluar ka pada jemput boleh neneng bak tengahan pas bundem boleh ada lambek ki odin cetak ria ngidingaki pengajian kalako ngidingaki bi ko pengah masuk ki ko tegah masuk ki ke betenah alhamdulillah pakon kiai pakon selawat aku paling banyak orang muljah iya juna Allah mun ring semakin sesoki
tongken serah sendiri madrah serah madrah Matsura Pak Matsura mangken roman pernah aduh hebat gawat kina bangki ku aku make soki tade arte make hebat engtunya tade arte mun tak benya amal soleh nah paling muljana orang ku aku ya juna Allah sebanyak mau salat aktsaruhum alayya salatan paling muljana ya juna Allah orang ku aku sebanyak maca salat beni banyak geleng banyak kalong banyak pesen banyak roman beni sebanyak maca salat selawatan yuk siap siap anyar laju mun tak tahu lah tor ajar tore enten tahu nah gempang nikah Allahumma Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Tegalun ya Nabi salam alaika yuk sama-sama tuh 2 3 ya Nabi ya Rasul salam ya Habib lawa berdeka bawah berdeka atas ya Nabi berenah tungtung ki ya deki ke beromana penana ya Nabi salam alaika tedung nak tedung kena menembun tedung anda menempunan tedung bundana Allahumma Muhammad yuk ya Nabi salam alaika bareng ya Nabi ya Rasul mundeng dina ring bujur ring legung mene boleh antara kadok lajongan kapan ngeceng lajongan ya col pegek boleh sekali kok tak tahu yo tiket teh ya Nabi salam alaika bareng ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika bagus lekas tahu ayo golongan sini tuh 2 3 ya Nabi salam ya Rasul aja ya Habib أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن
ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي. Terus pekerja ya Rasul, poter syuting ya Habib alaika salawatullah atas anjunan Kustek Nabi saja muljaan kaula asyongkor daka pangeran andi Nabi akati ajunan ya Nabi salam Allah. Lekung bucur temur bede pangajian sapeleun sataretanan nyupre rahmat deui pangeran ban syafaat derik ajunan ya Nabi. Malar mantur only abalasan. Amin. Saya hadir mungkin balas warga Allah. Mungkin balas warga Allah satu aja nasi hadir. Malar mantur only abalasan. Neng suarkeun neng senengan ngulati azat kustek pangeran. Amin. Antar tepangki banazat kuste Allah tepangki sang zat epon Allah ku aku nikmat terindah nang suara ketepangki sareng Gusti Allah. Malar mantur uli abelsun. Amin. Nang suarkeun nang senengan. Amin. Ngolati azat Gusti pangeran ben ajabis assalaman ban Rasulullah. Amin. Ajabis dan Nabi Muhammad. Amin. Assalaman ban Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben ajabis daka ajunan ben ajabis daka ajunan ya Nabi.
nyuuna angkep umat anjunan. Amin. Muka ya ke umat Rasulullah. Amin. Dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Dari semangkin sampai pareksaan. Amin. Nyuun tetap di jalan ajunan. Muka tetap ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Muka tetap di jalan ajunan sampai totok akhir zaman. Ya Nabi, ya Habib, nyuun syafaat keanjunan. Amin. Abuk tawan lep-kelep neraka iyateng ben Rasulullah. Amin. Barokan sing ngaji melemangken. Amin. Nyuun syafaat keanjunan serta nginum kola ajunan nyuun asareng sareng ajunan. Amin. Asareng Rasulullah ke swarga. Amin. Abingkeng Kanjeng Nabi nang deeda kula panjenengan abingkeng. Amin. Nurabunten Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Muga bareng Kanjeng Nabi ke swarga. Amin. Nyuun sareng sareng ajunan da swarga tempat kanikmatan. Ya Nabi ka ya Rasul nyona amal cepon de ekas organisasi cepon gi bentahun cepon bade pasang-pasang bugi rempak bisa sampean dui bungki sebungki 500 tade berempat apa ini yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salam ala yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli mujah bi ahlil bad salatu Ilahi sallimil ummah. Cepat-cepat. Afati wan niqam. Capur dak nika. Wa min ghummah bi ahlil bad. Salatullah. Salamullah ala yasin Ilahi
سلم الأمة سلام الله على طه وصلنا صلاة الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Lanjut ngaji. Lanjut ngaji. Singkat tebi gula semua ulang kinona pengajian. Mun mulan tong situng bismillahirrahmanirrahim. Lastare ala ko situng napa boy alhamdulillahirabbil. Mun aben talanjuk la ko tusah astagfirullahal. Apa macam istil. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan maqbula. Boleh? Astaghfirullah rabbal baraya Rabbi zidna ilman nafi'a wa waffiqna amalan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Rabba bil mus ya wasi'al karami. Dang tiada mun amuran tau situng bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau bisa sampean pangkempang keng kerja kunci lagi sah pes saya buang ke somor datang tibi alhamdulillah. Nik bismillahirrahmanirrahim berdua alhamdulillah. Nomor telok mun kalangkok talanjuk ala ko maksiat ngucak telok cor. Aduh, dak remak da yeban mada ya. Mingucak deui ku ya Allah tu astagfirullahal azim. Warung entar jalanan mandek mah berlaku entar lebat-lebat dan rembi Insyaallah kita jumpa lagi. Insyaallah kita jumpa lagi. Mun bada umur kaula selancang, insyaallah bakal tabangki boleh. Amin. InsyaAllah mendapatkan sehat, InsyaAllah
dalam kesempatan lain insyaallah kita jumpa insyaallah insyaallah Allah kita jumpa lagi. Lagu Maher Zain, lagu Maher Zain, macam-macam lagu Maher Zain bu lebur. Alhamdulillah. Nggak mantan anyar kisah. Pon, Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Mun lagu Indonesia tak yang lain. Mantan anyar, kelampina anyar. Saronga anyar, kodunga anyar, mantan laju, kelampina laju, make abede tak paju. Ini kan lagu ndeng betul, lagu ndeng betul. Ya Rasulullah, ayo bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wadaraji atfatan yaji rotal alami ya ungailal judi wal karami nahnu jiranum bidal haramil isani wal hasani nahnu min qaumin bihi wa bihi min khafihim aminu hendaklah hendak kurasa teroreng tampan soh tampana Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillah ala kutung-tung mudah-mudahan bismillah lasta alhamdulillah ngatalaing kelakuan telat kar ngucap cuba astagfir nah orang gelak mun kelan antara jalanan entar dak beban laku yu entar labat tas sejarah insya boleh mun ngatalaing tangke kena an tangke kena wak ngandung ka ada kena melang ngandung ka budi wak lang ngandung ka aduh siapa sih ngandungin tak tahu waki sare orang iman di pakabir jan nikah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil mun mangki peurang setek kesokan iban sampean la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim cak baturan la haula tak bisa nyimpang dari dosa wala quwwata tak bisa kuat ibadah. Jaga begege sampean pernah hadir ke pengajian kok kejaran meloloh kok maca Quran oleh banyak kok hatam 4 lekor kalih mungkin bu kula mun ki beres alhamdulillah kita kering kul tahun berapa tahun ki buru kula hatam telok tahun semangken hatam petok tahun seadaan sekitar kering kula hatam 2 lekor coy reng dina bila ye pekuat Allah pekuat Allah seara semak tedung tak tedung bu siang tak tedung mulai torona pukul sangak mulai tedung pukul sangak mulai mulang Quran mulai mulang kitab langsung terus apu jeng tok apu jeng wujib tok sunat langsung kula ngaji mulai terus sampai maren terawih maren terusan oleh tung kulaku sampai kol maurib oleh terolekor turun maurib sampai adzan isya oleh 2 petolekor berapa terolekor bilekor les kemi reng darusan sampai mareh kor 10 oleh 5 berapa Allah po saare letung lamba bu mun samangke antara tung sampean nyok kapila sakit tak ning bisa derma kula ngaci tedung ki buru oleh ke 15 saare ngaci tedung tujuh tak bisa derma bisa bu ni kau lepet tau tahun ada oleh telok yang jeng aja kaya ngan pancen ngajak cek lecek pongki odi pongki pongki menusana paste teh ada reng tak saya sogi teh saya miskin saya genteng saya bok cubok saya lempo saya koros saya botokan saya mengeh sakit dodoh sakit rosok
sakit tabu, sakit tengah, sakit kokot, nyok tongkak. Apa aja ketidung, aduh, jaga kacau. Bener lagi, bener watawana. Cek ngaleng nyok-nyokan kap, sakean kap, jon tua ordel der sajan rosak kap, mangkan ibadah pesanta. Cek mun reng dina, mun reng bucur temor cek pada iya. Tua-tua geladi, semakin tua semakin jadi. Aduh, jon tua jon meler, bereng lebet, sweet. Cek reng apa sah? Tabu napa sarebet reng bini ratin bangkong bagi hinol tongkeng maliki goyang kiri goyang kanan goyang aku anak mak bangkong raja daya boleh ngelekir raja idan arut sirut aben apa sah aben apa bodoh tado tinggal apa sah tabu apa saking tinggal mandeman rubba shaimin laisa lahu haddan min syamihi ilal ju' wal atas banyak ring apa sa tau le kenceren cuma oleh lapar bi pelkan arapa tau le kence ma terling jelingan ring bini lah seratin lah kena seratin bini na saya coba binin de saya lah segentang lah kena saya coba bang tipang lengkeleng panuan telgo tel setengah burcak seketak lakena patein mun pulong tedung ting teng peteng pada bu aduh gelek pade aduh ya Allah bini noreng curak adin gini bang ge laki noreng curak genteng padahal kayak hias setan hias paradin pa genteng laki gula tibi bu numpak becak lambat tandi motor numpak becak wa duaan bu tujuh bi gula pareng bini nyalep di jauh papa metepak elong palong obun jala gula ana apa mas laki gula kida ni kenyain leratin ngane ka no boleh sebab cuba ngareng dinari agaja enten bu cak ngojanda ni ke bu ulam bu ratin sarabu ni karo cuba kapi ancor-ancor tok mo gule cepo penyakit letu kapi Allah cak bong sambong nyandeng mutura cepo panan nyandeng giseng ki cepo penyakit Stephen Johnson keracunan obat saureng letu saureng kelong kapi kula mungkin saureng Allahumma shalli ala Muhammad ani kebelangi bedek ini ke bu tak padeng aduh mun tak bedek ibu tak roba gula ngak tin la cengki kon bisa mulang alhamdulillah Irabel sampean tak jeling lah terus penting lakin doi pos-pos Allahumma shalli ala Muhammad lanjut cek leng beleng ma cek leng beleng kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernafas di muka bumi ini pasti akan mati, akan diberikan bayarannya. Bajar naku aku bagi nang arek ya. In khairon fa khairon in syarron fa syarron. Ting coba bales neraka, ting bagus bales suar. Apa jangan semini abi tibi ngon banyak solawat osen suar, ngon banyak ngicau osen nora, kepada ketemu rasanan orang afitnaan, tungat tuan, iri hati, tada ika baiba, enjak ika bada laku ika bada duma, bada tada, sapa anja, nyok lenyok. Jok bohong, pada iya pada enjak pecucur odik nikah malaikat tahu ngiring bu lambak gula singini yang ki pengajian siapa nih bu ku aku ya juna Allah nang akhirat colok tanang se ngucak soko menjadi saksi jodoh sokus nyakseen
Bareng ayat al-yauma nakhtimu ala afwahi. Bareng 2 2 3. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukan. Boleh? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Al-yauma are setia. Nakhtimu saya kunci lisan kalian. Kunci kapi bancolon. Wa tukallimuna aydihim sing ngucak tanang. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nyakseen sokoh apa sekala aku ben panjenengan ke bibi kula kapi can tanang. Ya Allah, nikah hadir pengajian ya Allah. Kon Pak Maderah, Matsurah. Bener iki. Kon Pak Matsurah ya Allah can tanang nyempit sokoh engki ya Allah kula noro. Imelang tek ke basa kon kana. Bener iki. Ki coba bagus ngocak tanang ngocak soko sakse lain pole bu kolek kula mungkin ngiding ilmu anyar kula nang muka nang YouTube satu Suk Mansur kolek encan kan kolek pandiin bi sampean bener pandiin sabun minyak ini kelampiin rang larang gini pengge sarungin bedoin isi katen yang kuin emas gini pengge kodung soroy parapi selek beda koton macem aku sampean kecewa ke kolek bi kolek ke beda kapi aku ajudan Allah bi kolek ke beda kapi ke ajudan Allah can kolek ya Allah ni kata mana rasanan ya Allah can kolen mua kolen tanang kolen colok kolen sabu kolen sabu kapi pokang ucap ani rasanan lampu ya Allah selingkuh ni ya Allah ni tokar ya Allah ni ngicok ya Allah ni fitnah ya Allah ni ya Allah ngalak bener tibi ni solet keselake ya Allah pesen ki ibadah ke tak ada pesen laki ni kecok melolo ya Allah encan kolek encaan pas ngocak orang situ tuan Roma nang ngocak kula 5 syahidum kan Quran qalu syahidna antaqa kulla syai' can tanang can kolen tanang kolen kolek ngocak kabi 5 syahidum can kula bi sampean mi kebele golek ka Gusti Allah cek engko ala ko maksiat cek ala ko dosa manglo sampean dak golek 5 syahidum mi kebele bi kake golek pokang soko tanang colok kitab mata mi kebele golek pas nyampit golek qalu antaq kull syai engko rai pengucap Allah sero kebele bi Allah kok ka Allah sero ngocak golek duh ngaling ada remah ngaling sampean tak bisa ngaling sampean le muntro taku aka Allah paingak ke kolek ngicok aduh gercir ada por buruk ada por punya abin je sate pecewet pelebu ya telur sate bet kolbot daging apa pelebu kabi le wah ngocak kolen ni ya Allah telur tuan rumah pekubang ya Allah pelober ya Allah sate ya Allah dubuntu ibu gemet ya Allah nyain tek pemilo ya Allah nyain situng reng depur telur pelosocin tangki bu aduh ya Allah saya ngak reng depur halo yang reng dapur mun tak yatin tuan rumah cek kebeh kebele gelun kok ya mulia marah apa sih bakin kang kok marah mun tak dina tak kok baung dina kok sih bakin apa marah kalak bi tuan rumah bagi ya mun ngebele orang bu jadi beri banyak kina pangki mun kecok salah susah beri situng kina pangki suatu saat senika bersahabat songkan nyande
kepanyan dak oleh situng anyan dak situng pada pak bertamu oleh sepolo oleh sangat baik kecok bisa ngateraki kecok situng kepada kecok situng kepada mak beremperi maning sangat korang cak bi Allah mun situng manja abil hasanati falahu asyru amsalihha manja abil hasanati falahu asyru amsalihha siapa orang yang keluar situng bi Allah boleh sepolo mining sangat dia kalau aku udah nikah boleh tada coba cek galak tak beri situng beri dua tak betelok gini panggil ya kakek kalah tina kalau angkok seriang kok ngalap petok poin bengalak telok gini panggil mun Ahmed beri banyak salah tak tusah mun ngicok salah oleh sekoni gitu ku aku kolen ngabele kap kolen ngabele mama tul kap dak guste pakon guste lah cek ngalbengalkan semangken ku lupa takok ngeterbu ya Allah kok si tahu lambek karo tanang bi sukunya mangkan sebutan kole ngabele kapi lo colok gile kibu tabu dede ngaleng ada makana buru ada makana tak bisa kena panggil Allahumma shalli ala Muhammad semangken masa lebaran dergi selamat hari lebaran minal aidin wal faizin mari bersalam-salaman mari bermaaf-maafan selamat para pemimpin rakyatnya makmur terjamin alhamdulillah ala makmur sampean bi guru tempeng bisa tokar kisah nang Palestina kena panggi mantar Palestina tuli aman ya Allah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد nerangaken silaturahim cepon kanjeng Nabi man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu sapa-sapa orang terogem pangrezekena cak meduran teroso kieu ngiding Bu kapi orang teroso turan di apes andi Ramadan andi mobil ban andi sabar le keng kapi dia teke bema romana teke bema te pesena saban seber lebar sampian mate laki nabini mi tahu salatullah salamullah ayo reng legung jeler meler senyare dunya tak kerta apa senyiram bekoh tak kerta ku aku ting mate polong bi bekoh salatullah Assalamualaikum Muhammad biasa udah di rombongan bi hadir Bu ting bagian tapuan pak hadir hamulain kira berhadiran tak ada lagi ya wes lani ketanang lah ada keng mau nyanyi lain makai lain tak kira tahu nak bunga ya tak kira tahu cok melarat ribu buku ojo tungtang oh mau nyipar rohan cek lah kalau pemusik masuk TV dan buat dia nyanyi nyanyi kok sida lambok nang TV lebur lambok kini kene gue lebur kini bikai gue lepas tek boki reng ngoncong ngapi tek boki bupati poreng ngoncong tek boki kebele berat kebele suara apa takut tangan nak tadi penyanyi takut tadi penyanyi aduh ke bu Jakarta cak orang kerja Al Ifrah oning Al Ifrah bian
seneng orang abini dua posang ibara muleka setua misem senguda nikah mailang bingung ding 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 diru 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 ding 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 ding. Oh sungguh senangnya pengantin baru malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua padamkan lampu, malam ketiga ye 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 ya habibi kalam tareho mak jan lebur jan malam kana ada teh tamu bajaran je berempat teh tamu bajar ner ya jago bater nya ke al ifra bodoh maher sen bodoh mulai kelo Oma Irama aku cung penderan Roma Irama bu gula sekut gula ceram bibang haji acerama bibang haji gula sekut bibang haji Roma Irama bu aja tarik bila kamu di sisiku hati rasa syahdu ya lambu melak burung semulia hiburul daya silaturahim boleh beri nyanyian melak jong sini bangki kan orang kampung orang tising unceng makai semalam kau tati dungu unceng nyanyi ruak iya cek pete dungko yang gula Allahumma Muhammad pon silaturahim man arad ayu besatot talangkong seboran benintara nyanyi dah kinto uceng nyanyi ruak nyanyian benin apa malai tak keton bekton lemah lembeton reng teh mon jam pandek nongkok jam lanceng berarti pokol double semangkian pokol berapa pokol lemak lebar seperapat pokol sepuluh oi gua Allahumma Muhammad pon silaturahim tegak kelepain silaturahim man semakin ibadah waktu laku kita sen petok bila aboin kita panggil man arada ayu besato lagu fi rizqihi siapa orang yang terlalu gampang rezekian cak meduran terus sokiah wayun sa'alahu fi atharihi terus orang yang gelak lanceng umur nikah badas ada buaki umur sekoni umur yang mati tapi ibu sebut ingat Rasulullah Nabi Muhammad SAW sampai semakin corak bedah kini bangki acorak acorak contohnya ya Nabi salam alaika bareng ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam. Padahal Rasulullah tak ada, tapi ada akan tak ada. Kenapa? Rasulullah SAW baca kalian mancing ngormat Rabu na kanjeng na. Araminnya om ajaran. Pola Rasulullah karitoh manabi Rabu sitong tempat baun room pada bireng lekung baun ceno. Baun pak telok salah apa ceh. Abu tai kucing rasa coklat. Kena bangke. Rasulullah kapan rabus dong tempat bau naro hati semprot bi minyak Arab kembang maajalan Arab kembang ajalan ruah Arabah nando aki Umar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kapan ngaji Nabi lahir jeblus terak Rasulullah anta syamsun anta badrun anta syamsun anta badrun anta nurum fauqa nuri
iksiru wa ghali anta misbah suduri bareng ya Nabi salam salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salam alaika salawatullah Allah alaika Rasulullah Rabu pakhoso ejongo kemase khoso kemase sampung Allah kemase sampung Rasulullah kemase lebur kongku kesengko kemase cinta kesengko kema orang selakar betul-betul ya datang syafaat amin Allahumma apa wasyafa'ah asyafa'ah pertolongan dari Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad siapa-siapa orang terogem pangrezekiana nomor 2 siapa orang terlejeng umurah maka orang gelek silaturrahim silatur anjang sana anjang sini kemah bada kemah timur semakin tak bisa mudik telepon bada WA bada apa namanya call video call bener lagi orang tak tahu orang call melolo kula tak tahu ke HP bu tak tahu micet atau tak tahu orang kronik nonet ron remetok micet lah wis SMS tak tahu, WA tak tahu, apa WA dia? Apa ning WA ning yang gula WhatsApp mi dulu tak tahu apa. Anu Google apa dulu tak tahu sekali je iya, tak tahu empon mi jangan mentoh ango tahu ning deki mun launing tak laku lain pas laku di kemlolo. Gini panggi. Ango maca Quran, ngo maca ngo maca sholah. Sallallahu ala Muhammad. Bareng. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusana paste mate miskin so kita ipele puntu labun sepote osong kampuli bareng sallallahu